तोान इ पाउसिंग खोंगसरगा मणिपुर टॉप चैनल की मैकेदी मैम थमजरमगी अहानबदा मैम थमजरमगी अहानबोइना सोशल मीडिया सिंगदसु मैम फोटो को लोइना वायरल ओइख्रबा मैम दुगुमति नुंगाइतबा फाउखिबा मनिंग सिलियु कोबा क्लास 1 दा तमलिबी तमेरुंग डिस्ट्रिक्ट की दाइलोंग प्राइमरी स्कूल दा अंगांग पम्मकांदा स्कूल अटेंडिंग तौकिबगी सक्तम अमा दुगे माकी पेरेंट्स सिंगना हिंगनबगी दमक्ता थबक सुबा सखी हाइबगी वाफमगा लोइना थागलखिबा सोशल मीडिया फोटो दु वायरल ओइख्रबनी लोइना नंगसी सोशल मीडिया वायरल ओइरखिबा वीडियो फुटेज मगा लोइना मैमना थमजरमगे श्री होनरेबल बिश्वरजिना मागना पर्सनल ओइना हाइरिबा मनिंग सिलियुगी पिकलिबा नुपी दुगी माकी रिलेटिव ता कॉल तौरगा वरी सनबगी सक्तम अमा उल्ली लोइना होनरेबल बिश्वरजिना एग्री तौकी मदुदी हाइरिबा पिकलिबा नुपी मसासी इम्फाल पुरक्तुना मागी मही मसिंग फ्री एजुकेशन पीदुना ग्रेजुएशन फाउबा तमनगनी हाइबगी वाफम अमा फोंदोखिबसु लैरि लोइना ऑनरेबल बिश्वरजितपु प्रजा सेक्शन क्यारा मणिपुर की अपेन फोंदोपु लोइना एप्रिशिएट तौरक्ली खाबरा अदु स्पॉन्सर तौबिरगा क्लास कनोदगी माना हुजिक तमिदिनो ग्रेजुएशन बाउ ता हाय मागे मी ओनेरबा अमा सेंबिगेन हायने को को अदु हाइबिरगा ना करी लुंगपू बनंगी मम्मी लुंगो नंग को नंग सुलाओ को इम्फाल नोमू नजी को फोन तौरो अदुमा मा कनो दो इमु मनुंगदा फादर होय करी होयदा हाइबिरो अदुगा अखोय आइना अदुगी दुमा कनो तौबिगे को मा लाइक तमनिंगबदो को मा मी ओइनबा सेंबिजी को नंग हाइरो को ओके ओके थैंक यू ओके यार मखासा तरक पोइना तो पापाव मन असोबो माइक पाकपगी खोंथांग अमनि ए सरदा मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट तरु की पुलिस स्टेशन तराग मंगाना कोनबा एरिया दगी डिस्टर्ब एरिया स्टेटस लौथोक्तुना आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 सना हनखिदबादु से मिनिस्टर बेरेन लुसिंग लाइंगाकना मियामगी खुलाव थबक तो ओंथोकपगी अहानबा असोबो माइ पाकपो खोंथांग अमनि हाइना बीजेपी स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट ए सरदान हाइदी इम्फाल की नित्यपात सुथेक लेब बीजेपी स्टेट यूनिट की ऑफिस नंगसी पाउमिसिंग उनबदा ए सरदान हाइ हौकिब मार्च 19 बीजेपी न लेंगा सेमलब मतुंग पार्टी असिना मियामना थमकिब कमिटमेंट सिंग अदु तेलब मतम की मनुंगदा सेंटर अमदि स्टेट लेरिब बीजेपी लेंगाना थबक ओइना ओंथोकपा हौरे लेंगा असिना नुमित चामनि की मनुंगदा थबक ओइना पाइखतकदबा एक्शन प्लान की बुकलेट अमा मियामदा थमख्रे मियाम की इंटरेस्ट पाइखतकदबा तुगान थबक थौरम सिंग बुकलेट असिदा यावरे हाइनसु ए सरदाना फोंदोखि मिखल मतमदा मियामदा थमकिबा पार्टी की इलेक्शन मैनिफेस्टोदा अपस्पा की मतंगना करिगुंबा वाफम अमत यावदे हैबा वोहंग क्या पार्टी ते लाखी हैबा वाफम फोंदोलदुन ए सरदाना हाइ मियामदगी लाखिबा वोहंग क्या दुगी मतंगना पार्टी की मैकेदिगी मियाम की खुलाव अखोइगी थौदांग हैबा मेसेज असि थमकिबनी Ngarang Union Home Minister Amit Sahana Parliament Manipur yawn awang nongpo state ahumdagi disturb area status lauthoknabagi ayaba lawkhibaga loinana state cabinet na su ayaba pikhibasi BJP na miyamna thamkiba commitment sing laingang na thabak to onthoknaba honabagi asauba mic pakpagi khongthang amani haina e sardana phungdokhi sei kyagi mamangdagi Manipurigi Armed Forces Special Power Act lauthoknaba miyamna demand tawroga lakpani हाना एरिया खरदगी एक असि लौथोख्रबसु मियामगी अपामबदु फंगदना लाकपने ngarang Union Home Minister na district tarukdagi एक असि लौथोखिबा सिना स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर फगले हाबदु उत्पनि हनसु वाफम ए सरदाना फुंदोखि माफम खरदगी डिस्टर्ब एरिया स्टेटस लौथोखिबा सिगिदमा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से मिनिस्टर एन बेरेनमदी माकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बु पार्टी की मेकेदिगी ए सरदाना थखि मियाम की अनिंग पांबा थुंगोनब बीजेपी न मियाम को लोइना सकनी मियाम की वेलफेयर डेवलपमेंट की दमक लेपकनी हैनसु ए सरदाना फोंदोखि निमित चामनि की प्रोग्राम माइ पकननब सब डिवीजन पुनमक पार्टी की वर्कर्स न मपुंग फान कॉर्पोरेशन पीगनी मसिगी दमक थौरांग तब लोइदे हैनसु मांग फोंदोखि मखासा थरक पोइना तो पावमना पुमलौ लौथोकनब NPF कांग्रेस न डिमांड तौरी आसाम मणिपुर नागालैंड की तुआन मफम खरदगी अपस्पा लौथोखिबदु पुलप ओइना लौथोकदबनि हाइना NPF कांग्रेस न डिमांड तौरी
wathok oinariba apaspa awang nongpok lamdamgi mafam kharadagi lakthokiba adubu Manipur amadi Nagaland animakta government paibada yauriba political party NPF na yaningdaba phongdokladuna ek asi awang nongpok lamdamdagi pumlo lawthokadabani haibu wafam thamlakri Manipur gi maroiba political party Congress na su Union Home Minister Amit Shah na sagol sunumit Manipur gi police station taraga mangana konba mafamdagi apaspa lakthoklagani haina lakthokhibadu ahaubu oiragi ek asi Manipur punmakta satna haloidabani haina phongdokre Naga People's Friends Manipur Unit ki General Secretary Honan Khui Kasung hai lauthogliba mong asi aikoi nuaite aikhoina sangshilibi ihawsidi awang nopok lamnamgi mafam punamakta apaspa lauthoknabani haina paladuna masjid makai oina lauthokpa asi nati haina sumana phongdokhi panmayabadi Manipur da laidiba BJP na lusingba government NPF yawbuga loinana Nagaland da leiba government na masing khwaidigi hena yamba MLA leiba NPF nani masum Arunachal Pradesh da leiba government su NPF yawbani security force pu warren singba yaudana mi faba singnaba mafam singna thi humba amadi warning tawraga sihanba yana nongmaina kapagi sakti piriba Armed Forces Special Power Act 1958 lauthoknaba Dimana awang nongpok lamdam maru oina Manipur da akan mokhongjang sing sangsilakpa kuirabani mamangi segi December 3 da Nagaland gi Mon district da security force na chathaba anti military operation ni haiba operation amada misam taraga mari nongmaina kaptuna hatkiba thangdoktagi matam khara si thabagum tawruraba apaspa muthanaba natragana lakthokinaba khongjang amuk kan khalakibani Manipur da matam sang apaspa gi mayok tungan lupsing amadi miyamna khongjang si sangsinduna lakhibaga loinana khwaidigi hena sangna sangsin kiba khongjang di Englishing anida malom da security force na misam tara nongmaina kaptuna hatkiba matungda irom chanu sharmira na sangsin kiba khongjang aduni sei taraga taruk sumna haukiba sei Englishing aniga taraga taruk fawa apaspa muthatkinaba dimanda sarai henbagi khongjang sangsin kibi sharmilabu detain taraga hospital gi security ward thamlaga namduna nose feeding taraga thamkibani Manipur Pradesh Congress Committee gi spokesperson Debabrata Khumanthemna hai Manipur gi mafam khradi apaspa lakthokiba si ahobagi khongthang ni haina taram oi adubu demand tawribadi mafam kharadagi laktokpa nate Manipur dagi pomlo laktokpani Manipur da law and order gi phibam phagatle haina BJP na lusingba government na matam sangna lauduna laklaga karigi damak mafam khara khakta dagi ek asi lakthoklibano haina Debabrata nangki laktokliba mawong asina miyambu group ani thokna khaidokle haina palladuna section amana apaspa Satna handraba police station taraga mangana konba mafamda leibising amadi atopa section na police station taraga manga sigi wang mada leiba masing hena yamna miyoi singni haina makna phongdokhi Manipur gi tampak lamdam haibadi Imphal West Imphal East Thawbal Kaksing Bisnupur amasum Jiribam district ki police station taraga mangana konba maitei singna ayamba khundaba mafam singdagi apaspa laktholaga naga amadi kukina khundaba pak sarba mafam singdagi apaspa adumak sanari Panba yabadi haukiba sahi English singa samapan marfuda Manipur gi mafam khudimakta sanahan kiba apaspa haukiba sahi English singa niga marida Imphal municipality na konba assembly constituency taretagi lakthokibani haina su phongdorakli makasa tharak poina to papaw mana mari leinade senja thumjaga mari leinana MS PDCL gi official ani fare haina ngasi fomu pauksi khara di yawkiba mi ani aribam Rajendro amasum Okram High School Hariba miyoi asi Manipur State Power Distribution Company Limited gi employee nate makhoi ani company si gi mari leinade haina MS PDCL gi managing director na sirolamada singdurakli Makasa tharak poina to papaw mana Kashmir da gari lokta tasinbada miyoi taruk Sire tare sokle Kashmir Jammu and Kashmir gi district Tata Sumo ama aruba lok amada tasinbada gi miyoi taruk sikre amasum atopa tare na sokle haina official sinanga si phongdokre official singdugi matungina thaudo odu ngarang numidang wairam Punch district ki Taran Wali area da thokibani makoina haiki driver na control ngamhaudabadagi Tata Sumo du lambi dagi haidokraga aruba lok amada tasinbaduda miyoi taruk khudakta sibaga loinana atopa tare na sokhi asopa singa du manak nakpada leiba hospital amada pukhatkre haina makoina phongdokli official singduna haiki misi mina nangliba miyoi singa du luhongbagi tharom ama yawnabagi dama Punch district ki marha khundagi bull fair tamna satpagi lambida laibak thiba thaudo adu mayona khibani police official amana phongdokpagi matungina thaudoktugi paw phongbaga khudakta mi kannabagi thabak sathaki haina su paw sna palakli
अतोप पाव अमना श्रीनगर गा युम कुन हेना तुमना साखरे काश्मीर की कालेन की कुनुंग ओरिबा श्रीनगर दा थोखिबा मई साकपगी थौदोनी दा युम कुन हेना तुमना साखिबगा लोइनना लुपा करोड़ क्या गी लंथुम सिंह अमांगा ता थोकरे हेना ऑफिशियल सिंह ngasi फोंदोखरे ऑफिशियल सिंह दुगी मतुंगिना मई साकपगी थौदोक सिंह अदु श्रीनगर सिटी की नुरबग अमसुम राजौरी कदल एरिया दा थोखिबने नुरबाग एरिया दा ngasi angan bada थोखिबा मई साकपगी थौदो दु यामद्रबदा युम कुन तुमना साखी हाइना मखोइन फोंदोकली मई दु युम अमदिगी हौरखिबने अमदि अथुबा matamda thangnana lebe yum singsu mathang mathang sandoraki haina phongdokladuna makhoi naki maidu muthanaba honabada fire brigade ti personal ani soki official singduna haki rajauri kadal area da ngarang numidang athengbada thokiba maisa pagi thaudo duda yum ani tumna saki so haidi makasa tharak poina to papaw bana kabo kai gi attack to nupa masa ma sire महाराष्ट्र की चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट की दुर्गापुर एरिया कबो कई अटैक सही निपालम सूरब नुपा मसा सिखरे है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सीनियर ऑफिसर फोंदोखरे लेखिद्रब नुपा मसा ममिंग प्रतीक बावने कवि भद्रवती टाउन की फोंदोलदुना ऑफिशियल दुना हाकी दुर्गापुर की मापो की यूम लाक्तुना लेबनी ऑफिशियल दुना की नुपा मसा दुंगरांग नुमिदांग वैरम मबो की यूम मनाक सनदुना लेरिंगैदा खंगौदुना मनाक नकपदा लेबा मोंगसोंग अमदगी कबोकै अमा थोलकलगा अटैक तौरखिबनी मागना लाव ताबदगी मियाम सेंसिनदुना थीबगी थबक सथबदा माग यूमदुदगी मीटर चिंगमगा संगा रोम लापना सीदुना लेरमकी हाइना ऑफिशियल दुना सु फोंदोरखली मखासा तरक पोइना तो पपामन आसाम की राज्य सभा सीट अनिमक्ता NDA na mai pakle mikal pangthokiba Assam ki Rajya Sabha sit animak the ruling NDA ki mirep sing mai pakle hain official amana ngasi phongdokre mai paklabi NDA ki mirep sing adu di BJP ki Pavitra Margarita amasum masigi khombu oiriba United People's Party Liberation UPPL gi R Narzarani mikal sida opposition members sing marakta cross voting तौबन मरम ओइदुना कांग्रेस की मिरेप रिपुन बोरा माइथिकी ऑफिशियल दुनाई की मार्गेरिटा न पुन बोट निफुग तरुक फंगबग लोइना नर्जरी न बोट निफुग मरी अमसुम बोरा न कुंट्रा मा फंकी मिकल सिदा आसाम असेंबली की MLA सामग कुनग तरुक न मखोगी बोट थादबग लोइना बोट अमा इनवैलिड ओइखी इंडिपेंडेंट MLA अमगी मथक्ता आसाम असेंबली दा हौजिक लैरिब रूलिंग NDA की मेंबर मसिंग हुमद्राग मापन BJP की हुमफुगो हुमदोय AGP की मापन अमसुम UPPL की अमनी अमदी opposition की मेंबर मसिंगना निफुगतरे कांग्रेस की कुनगतरे AIUDF की तरगमंगा BPF की अहुम अमसुम CPIM की अमनी मिखल सिगिदमक बोट थादनब लोयरब मतुंग ngarang numidang wairam pung manga dagi बोट मसिंग थीबा होगदबदु opposition कांग्रेस MLA मंगा BJP की अहुम BPF की अममम की मथक्ता चीफ इलेक्शन कमिश्नर वकत सिंह थांगलकपदगी थिंतकी मतुंगदा ngarang numidang pung 10 मखाइदगी बोट मसिंग थीबा होबुग लोइना numidang अथिंग फाव सतकी बोट मसिंग थीबा दुदा मिरेप अहुमक अमसुम मखोइगी एजेंसिंग सरुयाकी मिखल पांगथोखिरिब राज्य सभा सीट अनिसि हाना कांग्रेस की रिपुन बोरा अमसुम रानी नरहान मुछिलमनी माय पाकलब मिरेप सिंगी मफमना नुंगाइबा फोंदोकलदुना चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा नाकी NDA की मिरेप अनि थगतपग लोइना आसाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थाजब थमदुना अमुक हन उल्ले अमरमद राज्य सभा की मिखल सिदा ऑब्जर्वर ओइकिबा आसाम की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नितिन खादेना मिखल असि माय पाकना पांगथोकपदा मखोइना पीखिबा कोऑपरेशन की दमक मिपुंग खुदिंगमकु थगतपसु फोंदोकली मकासा थरक पोइना तो पपामना सोनियाना गोवा कांग्रेस की अनोवा प्रेसिडेंट हाखरे कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ना पार्टी की गोवा यूनिट नौना सेमदोक सेमजिन तौखिबग लोइना नहा ओइदिबा लुसिंगबा अमित पतकरबु यूनिट असिकी अनोवा प्रेसिडेंट हाखरे पार्टी की सिरोलमगी मतुंगिना पतकरबु मतेंग पांगनबगी दमक यूरी अलेमाबुना गोवा प्रदेश कांग्रेस कमिटी की वर्किंग प्रेसिडेंट ओइना हाबले अमसुम सोनियाना माइकेल लोबुसु गोवा असेंबली द कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की CSP के लीडर ओइना हाबखिबग लोइना संकलफ अमोनकारना डिप्यूटी CLP लीडर अमसुम कार्लोस फरेराना CLP की चीफ व्हिप हाबले हाइना सिरोलदुसु फोंदोरकली अमरोमदा पार्टी का तोप सिरोलमगी मतुंगिना गोवा की हानगी चीफ मिनिस्टर दिगंबर कमताबु कांग्रेस वर्किंग कमिटी CWC द परमानेंट इनवाइटी ओइना हाबले हाइना फोंदोरकली
Panba yabada handak pangthokiba Goa Assembly Mikhala Congress na BJP dagi sakti munma ngamkidabani. Mikhala aduda BJP na sit kun fangbada Congress na sit taraga matai fangki. Amaramda hanaki Mikhala adugi matung Congress Goa Unit ki President Girish Chodankar pham thadokrabani haina su phongdorakli. Makasa tharakpoina to papaw mana NIA na terrorist marigi mathakta sien gi mana laktokre. Wanted lauriba the resistance friend TRF ki terrorist marigi mathakta National Investigation Agency NIA na lupa lakh tara gi sien gi mana laktokre. Agency sigi wang loi amana phongdokpagi matungina Union Territory sida amasum leibak ki atai mafam singda hingsa gi thabak thoram sing chathanaba Jammu and Kashmir gi nahasing radicalized motivate amasum recruit tawnaba laktunabaga mari leinana mamang sahida register tawkiba case amada NIA na Pakistan masani yauna terrorist marisi wanted lauribane. Case asi Indian Penal Code amasum Unlawful Activities Prevention Act ki tuwan ba section singi makhada register tawkibane. NIA na sien gi mana lakthraba Pakistani terrorist sing adudi Sindagi Nawaf Sadagi Salim Rahimni Ilis Abu Saad amasum Kasurgi Sangmanggadagi Sajid Zatani hainasu wang loiduna phongdokli atopa terrorist aniduna Sajid Gul amasum Asid Ahmad Darni haina phongdokladuna mahna haiki Gulna Srinagar dagi nemadi Darna Kha Thangba Kashmir gi Kulgam district gi Red Wani Payindagini wanted lauriba terrorist ngasi fanaba pau pirakpasingi maming matha aron boina thamgena hainasu NIA na phongdorakli. Makasa tharakpoina to perform Jammu and Kashmir kapnabada terrorist Sire. Jammu and Kashmir gi Shopian district ngasi thokiba security force nga nomai kapnabagi thawdo amada Lashkar-e Toiba-gi terrorist ama sikre haina police na phongdokre. Police official ama na phongdokpagi matungina nomai kapnabagi thawdo du ngasi ayuk Kha Thangba Kashmir gi Shopian district ki manungsana leiba Takawangam area thokibani. Magna ki Takawangam area terroristing leide heba pau phangwadagi security force na ngarang numitang maphamdu question baga loina operation sathaki. Operation satharingai ngasi anganbada maphamduda lotuna leiramba terroristing na nomai kapsilaki haina phongdokladuna magna haki. Nomai kapsilakpadudagi security personnel singna hannuna kapnaki nakalani gi marakta kapnabaduda terrorist ama siki haina official duna su phongdokli. Magna haki thawdok thokpham dudagi Chinese pistol ama magazine ama maru manga yawn kusukulai ama su atai aina yadam polam kya muksu fangki. Twitter da thagatpa warol amada Inspector General of Police Kashmir Bijoy Kumar na phongdokpagi matungina laikhidraba terrorist adu lona athingba thamkhraba Lashkar-e Toibagini laikhidraba terrorist adugi maming Munif Ahmad Sheikh kawi haina phongdokladuna mahna haki Sheikh Shopian district ki Takmohala area dagini area adu security force in housing su makhatana operation sathari haina IGP na phongdorakli. Police official dun haiki police ki record matungina laikhidraba Sheikh police security force na attack tawba masu misam singna sathaba miyot minay sing yauna terror gi crime kaya mukta sienaba misakni haina pausna su palakli. Makasa tharakpoina mon lusilakpoina to papaw krana hingsa yawba khongjang sathaba terrorism gi thawongni Laska government hausi oiriba economic crisis asigi President Gauta Waya Rajapaksa residence manakta hingsa yawba khongjang changsinkibadu terrorism gi thawong amani haina Sri Lanka government Iran namita phongdokibaga loinana thawdo si opposition party singa samnaba extremist elements singa sathabani haina maral sikre. Rajapaksa gi residence ki mapanda demonstrators sakaya pulaki amasung maangna ithat leiba sigi khwaidigi sathiba economic crisis asi ko hanma ngamdabana makpham thadokadabani haina demand torakpadagi mafam aduda hingsa yawa protest ama oirakpani haina spouse na phongdorakli. Amazu khongjang adu hingsa olakpadagi miyoi kayamarum aso open yakki amasung gari kayamar mai thaki khongjang changsilibasingna president gi residence manakta thamba yuat ki barricade amana singtakraba matungna police na protesters sing aduda tear gas amasung water cannon sing kapki thawdodugi makha tarakpada mi kayamar fogat ki masum Colombo city gi ayam masarukta ngeha curfew ama thamki haina su paus na makha tana su phongdorakli. Loisilakpoina tendakpa paw mana Ukraine gi lan US na insinbani China Ukraine gi lan United States na insinbani haina China na moral sibuga loinana Soviet Union kai khibagi makha tarakpada North Atlantic Treaty Organization
NATO thingjilamgadabane hari Ukraine crisis ki conflict amasum marueba insinba oina US na kumjaying lising amaga samapan maudraga mapan gi matungdagi haukiba sei kun asigi manungda mangarak nongpokromda expansu tawthorakpada NATO sijinaki haina foreign minister gi wangloi jaw lejiana nungtigi briefing amada pawmising na phongdoki haina su paus na phongdorakli duga hauskoina di mem pausi matang ase lusinjaragi amasum pathoksu gi bisoi gi lan ki bi yawr sim amna ngapigani matam gi ba maroi bi paus mem de lep leitana bijaraki and thank you.